ole tulanga ia na Fiame Asiasiga ina ia manino le Kapeneta i le tulanga o loo taatia ai nei ia tatou Falema'i. Ia o Falema'i whaitu Mālōma Health Center sa ua ese ia whaatulanga ina o Falema'i. Ia e whaila o nofoaga. Ia o le auwhainga luenga fo i o loo iai. Ai maisele nei taimi o le ua pipisi le tatou whaamai. Ia e te tauana vai po lava le tapenanga mo fufuanga le tanga tali atu ai foi. Ia ma le taua foi le e whawhaingofia na auto vaa le tunu ia tatou Falema'i laiti ni lo le tau malanga mai ia pia ma whaafufusi ai foi ia tatou Falema'i totonu. Ia le access whawhaingofia na o le matou tamio sangala e nei o le ufa mawina i mai e tūlanga ia mai o le whawhau whatatia mai fufuanga na tanga e whio mai le minista ma le sui ofisa Sini o Pulenga o le mtanga ia a o se tūlanga lawa e tawona ave e whamuamua e foi le lango ai foi le auaunaga le Soifua Mālōlōina ia foi o tau fio o le nofo o le whewai. Ia tulanga masani ia tatou tarifonga whaia tatou tui tulanga uma whapena tauwhi sauninga te tele tatou me masani ana o lewa ona whataatia mai Fiama o le kasa whapitau ni pia mai ni Falema'i whaitu malo o le Lalomanu mai koma o le whataatia mai whanga malo mai eu te o tupu a Falema'i whaitu malo ia ia o al fa moe ala na ia lava ia le aufenga ruenga e patoftosia ia nofoaga wai foi le elisanga e fai ia Falema'i ia le intangata fenga ruenga ia o Falema'i mona le sa ia banganai i fefoi ole o i fala i malava lele o le tau sia tu nei fo mai nei ia o isi Falema'i na alu ele Asiasiga o le o ele fo mai tuma ia mai se le tau si soifua ia pela e tu vai ngala vai ia le ofenga benga mai le Falema'i ia le pai le tala mal tau taita fa mala mala mai fo inisio o tulanga o lo ia luto no fanga i nei ia o le fua maua o le ia na ia tatou tangata ia o masaromia e le vea COVID ia o le nau te ingala na o le malo i le Asiasiga le nei o mai e tulilo i le lata e se i maua le nei le tulanga o lo ia tatou Falema'i ia o isi fo tulanga o manaunga mo le kisenga le whainga ruena ele nei ava noa e mongoli atu ai le matou whaafatai tele e tu sai fo i male auaunaga ma lau tautua atunu ia e tauala atu lea i lau touga aluega whaatino ia o lea ua o mai le whaamai ia matou te tatalo mo outou o e o loo whaataimua i le tatou galuega ma le whaamoemoe i le tatali atu o le whaama'i e au nga ko ile tatou taulongolongo i so si mea ai mai se lava i totonu o lau tōmatanga aluenga o le Soifua Mālōlōina ina ia tali atu i le pesi mai o le whaamai ia ai mai se fo inisi manaonga o loo o tou si la fia e fisosoani ai fo i le whaatinonga o lau tōnga aluenga ia misalo la matou o male fufusi ai foi i o tou nofoaga le ele tou galuega le fiafai ana o le itu lena o le fio atu lo tou minista ia matou sa valivali mai foi e lagolago i le galuega ia o tatou uma tatou te galue faatasi e tofu lava tatou ma le pito laau ia ai leai asisi me sili atu i lesi mea auao mea uma i tau na faatino o le auaunaga o le tausoifua ia malu lo whainga ruenga malia la wana ngai mele ia pale kuia ia o tau uma ia
lo kale tuai tak Malaysia tu akan dia saya malah jadi aku ini aku ramai. Lalomanu mayo pese pesenga mayele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama Lalomanu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye Yesu keriso